Kitkupar nakaslem jong Nongsiej Hima. Naga Jylla jong Samla Kitkupar Nongsiej Jingwanrah Burom yaga Jylla kabaulala ban khur hadu lai tadi kitak maksar ban tadi kitak marnong hakalumpung yakob bahe hakaperthei kebelatip kum ka World Championship of Performing Arts arja Rio kebelalong Las Vegas, United States of America ka Don Bosco Media Network hagachinya trilang ban ka Sorkar Jylla kala Pdiang Burom yu new klur nongruai ha khandai lat hne ka sngi haga ni gachinya lang Pdiang Burom lawan ban donlang u ba PB war nongbri IC Department of Sports and Youth Affairs kakong Rida Hunlin Lindam Senior Coach DSYA uba Bobby Walang State Youth Officer Kitkupar u Samla Kitkupar u Director ka DBMN bat kipat ba haba ajingkren na kaliang uba PB war nongbri ulai kuble ka jingjop u Samla Kitkupar kaba ulala banwanra anam ya ka Jylla Meghalaya bat gari India baro kawai haba ajingkren u Samla Kitkupar ulapan pau ya ka jing snokmen ka bakraw ya ka DBMN kabala betenenti ya u bon yo alet ya shimbenta ha ka lumpung ka bahe adu ha ka perthei kaba kino ya shimbenta ki ba kensai tam na ki hendre phau tali kiri na ka perthei ki bawan bane shimbenta Mat kani kala urlong si samta liu kun jonga hadir bang chati bungi i don shai ka sap la ban kun ban ki wi pat chai kun wi pat wi ke mo ke ampui put khat kun jonga ung swasa ka semi final namar bungi i ki nongruai complete ki de ki nongruai na Philippines ta na Norway na France ta na Belgium pat kiwi pat kiwi ta kidi ki khap tu betam nongruai dan rehatin ba penai ka result ka semi final jadi bumi rung ta top ta top 5 kun ya ka grand finale pat kala penlong yang ngai bang ong ba diu kun jongaru habang ngap ta sur kay kat dor ba ki way pat kinongruai ki but ngai iru baki judge nomor kinong ki judge chanti ki judge ki ba tu bit sha la yo ki Grammy Awards ta Wailing di Romeo Johnson di we trilang poros kata ba mu Michael Jackson nilai ni i sha ya ki pau jong pu ya ki sport men sim ke jong pu but ya ka e ka ba sutenak ki sur jong Kitkupar si ini ki judge su dan si we pa inongruai bang tip ha di belikul na ben iya ki ni ru suntanat pai ka sur jong ni pun jong but kini ki judge su ka ong bau ni pun jong pi la be pen yo kit ngala ong ni pun oi kun kani ka de ka sin to banikong bangi sabar mo international stage no ngadangi dan kalat penting pisang sekibu-kibu pak na kumta ban dan kemstim ban kun ben kat bau dam biang kapor an pau ka sak kapong I mean sim way ram ti ban kedung way pat para do para snam joni kita dan sya tak sak kapong si kani ketika ka first experience mo ni pat jo ma cikin joni ba kiwi pat julwan mat Pdiang Burom ni kani kadang di tak kastin ka sti kani kadi tak namar ba pun jongi ka yo nam Burom bat ya ka jingjok na no 3% yang kadi kadap da jing suk ban sikateng de borok ki ba ing ki basem parlok ki parajor ki paramarjan ki paramapa ni dan ini MDC
Gidan ru agni Sorkar jong kisnong ki baho jong kana sipulun natang gidan ikiwi pat di pangamla nyu ko wan tab Pdiang Burom ini ki Pdiang Burom ke jing jok jong kun jong ni kam dei ki jing jok jong jong nga dei ki jing jok ying jong ni dei ki jing jok jong baro jing jok jong ke state jing jok kisnong jing jok jong ke cak riu kam tap ni jing jok jong kari ki jong ni kan Hagane kapor ngasmo dap da jing kemen ke bakram ba ngalayo ikine ki medal santali atali ki bronze but like ki gold wat la ngampoi resya kata thong mo de kategori changa kumur ngalayo banwanra light ki gold but atali ki bronze dan andap da jing kemen ke bakram ka jing ka bapelo yang aban ainam ya ka Meghalaya ya ka India te nomor ba ngale chateru ban nikmat nagatahi ngami nikmat nakasnong ajonga senang kensi, kami kemat nak Jylla Jylla Meghalaya, but kami kemat nak India Jylla. Jadi dah kabang ayo ekini kemud kibri nak keleng kari India kemud kila itu kan. Aku paningkong te senang sanut he bang aku yora ayah kata grand champion mah. Dari hak award ceremony ngalayo na ekini kemud kalau pendap ya kemud sim jonga tang bang ngalayo tang ibu medal seru kemud ngala suplemen pelat kan. Dekat santali kemud ngala adap nak jingpen ke bakal. The Hakanika World Championship of Performing Arts the competition berkalam pair kiwi what ngiru ngim skulptur ngila dan sete ngim skulptur rete ki peniak no ki rounds namar yang ni sini mensuak syong ba sujit piki Jingwanrah kinu Jingwanrah dengan ngajir santali ngajir ka original work ka rap ka rock ka jazz ka gospel the ngirwai kawai ka round te nang tu pada masa select nak preliminary rounds te ngai yorum syaka semi kan te syaka semi ki orang ni ba ngin haban choose tang kawai nak kita ki bangil arwai te na choose kan tang kawai ngarwai semi te do apa semi kemudian ngayo sa top 5 ke final kan te ngai yorum top 5 ke final te kita ban rwai yang tang kawai te ngarwai kan ki Jingwanrah ru ki haban rwai tang siminin kemudian kala long ka ba ha te ngaban rwai tang siminin te entah kayat entah kumunang nikmat ba ningkong jong kari India ngadan ban ong ba ngakentiwi kipat jang ni ma khamtam nakajala jong ni Jylla Meghalaya ba kinemi syakmat ban se lagi jong kesap ban wat jing tip sepang kini ki competition ki Padesha bar jong kari rukan nang bangin la ban ki saprang kam roi jong ni te ka jing le jong asate long mangang kiwi kiri ki awan ban represent Shibun Kiawan beda ka group te tang mga himarwe kidan kiwi kiri ki bawan marwe tamba lang tang mga hibayo rumpat haka adu ka final kemud barang sedang pat badai tang marwe kemud ngadai tang mga kan Tapi ini kita competition te kalang tough pa tam kini ki nilai nanikong ngim expect ra bangin poi tang hasemiro namar ba ki nongroi ki babit kan drip hotel di kiri kiman banesya menta te tam kini ki Philippines kiwan haka kategori jonga ngade khatra habe up south nam bun mai Philippines kemudian ka first round preliminary rounds kemudian bun mai Philippines yang itu kapor yang angkat ram misajir nomor ba ki ya beta ya tambah ka plan ki jong beli te kadang lah kajap kenapa bah pimpoi ha katong kilang don em katong ban lik kun biang sai sen ni kau ban le kun biang te ngam dan show hakani ka ju competition kan long ngan sapet hakiwi patki competition kan mar ngalale chateru kibun kibriu ki ba I'm sim yang ama ki yang ba ngadan shy kata kasap ki ang yang ba pi hapan nang le show kan hakiwi competition kum ka AGT BGT ni ba te kita kilang support ha chateru nalor kini ki medals tengah yo bat ka first place in scholarship kan kata kemudian napring kita gina orang ki job ki baru kidan kini ki producer ki long ki suntenat ekstra jonga wala kidan ki job ndek ki suntenat pat ya kini ekstra jonga te ki oyang aba ngin balik ki kan ki music video ke te entah ngin hab bania reilang kan Yo iba tu ka awat PI ka first place awat pilak mentai ke jimut jong tu
katu ke cimu chong katu te ke David ka ban penle ini kya ban penkiu ke music chongi kan nang patip ra kan dei kumno taba nyen hapan ya keren ka jimpoi chonga sadu ka final te nakarai ki kamtam nani na me khale a kila tip kila itu yang ate komod kila long yo ban sim te dei bik sno tu te komod kinmi shakmat kan ban sei la mi kita ki chong ki sap pan pau sala putri nama ladang dan sap ladang syukut nak tang halasnam halai ye komod kata kam biang te ya ai ke bau beli ul ai ni komod ya kata kan yin pendan kam hok adu bangin ni ok ke tau so nangalian chong ate ngadan hi bang sebut nak kira dan kam ban sepang tu competition kiba kino ki kena kiba kuat ban tinggi sepang tu kiba mtip kiba kuat ban tinggi ya ban yo ban sementara tengah kloi ban rap ki kila ban wani mah tu pada kok kan ni kecenya krisnam song ate ngalahun sabab palat ki ngalahun sabab palat ki nomor ngale ngam expect mah tang semiru ngam expect ra yang batang balai wala sementara kata kamu kala dai lupa ka jencap yang Henry ngapoy sendan hadu ka final ke ngayo sendan kini ke medal kan ngala wat lang amyo kata ka grand champion bre vocalist of the world under my category pada kamu ngala job kan lang job malah so salah Miss Vida kibayad player ka po sports department ngam kentin ban punya pikir nga ay kublay sarpaya parlok bait Pdiang ido di jumpi ikun Samla na kata-kata pidon hande kublay sipun sa babi but i banyo kini kilay tali kita kemaksiar atali kita kemarnong berpenjuru ya ke scholarship Chino kit khat ade ba mamatien ibri senior member jungi ben Pdiang yau no sintiu ba special ba yau kit khat kungor bade member jungi ru ben Pdiang ya kaskav Father, it deserve it sing tap pi ke jam nama dia i beratresh te ngamdan ai ban ai phi pada te re ubleu nang ai kerku ye phi na ko ka por ko pat knang ba phinang la ban ai tre ye ka kam knang ba phinang la ban sei ki samla ki ban ni khmat ye kari ka jangi kumba mga ngala ada ya gani ka banta te ngasoban ai kublei shibon eru ye ki bahaya ngasam ki jonga ki paralok ki parajor ki bala one show yang anak na Guwahati airport te ngomso lah ban mudur mau bangan yo ya kani ka jingjok nomor hapor bangalit sa teiru ka competition kalong ka ba top ba kalong ka ba ba nomor ba ki participants ki bawan kamon kila de ki ba tebit sudah naki Henry Puteli kiri te nga simentaha ka vocal nama kidan buan ki competition kidan ki basyat ki barwai ki batem dengan ngade ha barwai te porbang ila poi satay ila pet ki way bakirwai kamon ipai lo yang ani patlong ra yo yang patlong ra te tama ngamti bre ubleu dan la kacang plan ma ngayok rong hakasemi te hakasemi ru ni habia compete biang ngayok rong sendan haka top 5 te ngatarai kini ki baro kimdai re ki ba ngi thmu ma ki ba ublai uthmu na kamenta jonga te nga sngo kemen bang ngapoi syaka top 5 jongka vocalist of the world haka world championship of performing arts hagi jing sisa tang bang ala yo ban represent ya kari ya ka Jylla ya ka snong na jongi ngala sngo bang ala long lupa utaw nong job Hendrei bangan poi kat hadu ka final ka top 5 but artily ki bronze lightly ki gold kamon ngala sngo ngahap ong
I am proud of myself. I am proud Shisha. The kani ka jing job jonga. Kamdei re tang ka jing job jonga. Kadai ka jing job jong ni lang baro. Kibai dan hne. Da ka jing ai men sim ka jong pi. Da ka jing bitin lenti ka jong pi. Da ka jing kersan ka jong pi. Kibai yeng hasan. Ki paralok ki parajor ki jing duai na kamta jonga. Kamut ublei usngap ikini ki jing duai ki jongi. Te ngamla ban siu keliang, ngamla ban jer keteng ya noi no re ngaso ban ong ba kublei shibun shejarmu ya kajing duai ke jong pi batum juru ya kitu kiba no senyang lem na kabenta jonga bangan yo let chathi ngamla sho ban siu keliang ye pi we baro but kam tam e ya u chief minister jong u Shri Konrad Samla ya kaba ula no senyang nak benta kani ke jinglet jonga kat hadu bangan yolet chathi nomor ban yolet che US kamot kamdei ke besuk ndrei daga jing trish tam jongi lang baro kamot nilai olet chathi dak kabang yo ka visa te ngasom ai kublei shibun ya baro kiba la no senyang kumang ong ngamla ban siu keliang ndrei ngakermen bau blei un ai pi kamet ka pakwet ka pakya ka kamai ke ji ka babiang bat kumjuro kayeng ka basa kasam ka batip yo blei haman kasni kipor ka jing jongi. You have brought pride to Meghalaya. Pilawan lam yaka kay ka basno tamat yaka Jylla jungi bat ni kermen ba pindang ya chuprang ba pindang yai job ba pindang yai ra ka Burom ya kari project pendiri ini. Kitkupar journey proves that talent, when matched with hard work and determination, can take a young person from a small village in Kinchi, in Meghalaya, to the international stage. We are especially proud that he participated in the Chief Minister Youth Engagement Program, which started long back in 2013, and he was part of the contingent which went to Indonesia, led by the Department of Sport and Youth Affairs. I think he also recently was part of the contingent in the Viksit Bharat in Srinagar, right? Yeah, congratulations again to you. We are very proud actually of him, including, being part of the renowned Shillong Chamber Choir. His success is an inspiration to every young person in our state. I would like to sincerely thank the Sorkar organized by the Don Bosco Media Network in collaboration with the Don Bosco Media Network Television and the Don Bosco Youth Center for providing a platform that nurtures young talent. My heartfelt appreciation also goes to Father Michael Makri, Kublei Shibun Father, ngatrai PPD uwe ki Rishab Kiba yalam neti ban penolong kini ki kam bapher kabantagi Samla juni. I also congratulate Kitkupar's parents, Ba Iban, Simli, Marikong, Ba Iban di Batrish Tamlu Katata, not only in the music industry but even in sports. He is president of the Meghalaya Kho Association. He is also member of the East and West Archery Association. Kalau pergi ke bas tenak ba Iban ba bat ikong ban ai mensim ikun ba kin be ka thong ko dikwa ba ngakin slori borok fat kikimi kiparo ba kin buat yang ni gadinjat ke ba nakaliang di ba Iban ba ikong ru kile. My appreciation extend to the people of Kinchi village for their warm send-off and unwavering support to every mentor, teacher, friend and well-wisher who stood by him. Kitkupar, today you are more than a champion. You are an inspiration. Your success reminds every young person that dreams have no boundaries. With dedication, humility and perseverance, anything is possible. The Department of Sports and Youth Affairs remains committed
to creating more opportunities for our youths to excel and represent Meghalaya on national and international platforms. Once again, congratulations, Kitkupar. You have become a proud ambassador of Meghalaya, rich musical heritage. May God continue to bless you with wisdom, good health, and many more achievements in the years ahead. Thank you.